Guys, dumelang. With a phone call of friend. Guys, Obinyana. C'est pour tout le monde. Vous savez quoi dire? Avant ce pas. Au coin son batouak. Oh, so until you connect that screen. Oh, okay. So now I can see it. Okay. Yeah. Guys, Tumelang. Guys, Tumelang. Le right. Guys, Tumelang. Guys, Tumelang. Le right. Can't guys, sharp. Guys, Sister Jay, you Friday. You Friday today, guys. Uparke, reshape, kirbe, skulunya. Guys, this is not so cool, guys. Oh my God. Guys, the shop, guys. Not the shop, man. The shop. I don't want to lie. Kishapo, guys. Kishapo. Yeah. Lekker vrijdag. Lekker vrijdag. Guys, ken je mijn sister Jacobet? Maar vandaag is Dr. November. No, Dr. November. Ja, Dr. November. Guys, ken je Galadina. I attend the Galadina Free State TV na Galadina today, and then so it's on take the mono today Galadina Free State TV, guys, and then I'm working here like a Mexican. Okay. I got it. Guys, Dr. November. Hey, from the schedule, silly busy, guys. Silly busy. Guys, every Friday, Rebuke is issue 36 only. Sex only. And guys, I get to compromise about sex. You could go for Lamrana just a hooker. Could leave a uncle Bahaish. Leave a uncle. Get to work sex until Morana just a fika. But Barataka Babasarat. Get to work sex and no one out on this side tell or keep worker in. Believe me, I'm not going to compromise, guys. Get to work sex until Morana just so and then. And we can yeah, but get address because believe me, Bona, guys. But Baratang when she will on Facebook, never Taratang follow. Get how Huna but what on this side tell or keep waiting. No one.
ha hona batho ba kerekeng ha hona batho ba kae kapa kae ba tlo ndisitela hore ke bue eng ke re jwang ke etse jwang no one ha hona batho ba tlo ndisitela guys ke bua pela ntate modimo ke utlwile hona le di rumors tse reng ba tlo kwala kereke ka di 17 they must come. I'm waiting for them, but batho ba tlo kala kereke ka ha hona motho no one wa tswa 29 ya batho ke hore ba batlo ndisitela hore ke bue jwang ke etse jwang ke rane kereke jwang ke rane bophelo ba ka jwang. People they want to decide hore ke rane bophelo ene ba bang ba batho ba batlang hore ke decide ba batlang go thusa ba batlang go decide hore ke rane bophelo ba ka jwang ba hlotse ke maphelo a bona. There are people ba useless ba bang ba bona ba hlotse ke maphelo a bona but they want to decide for now hore ke rane bophelo ba ka jwang ke bue jwang ke etse jwang. I'm going to live the life and then whether if you feel like you're frustrated, change channel, guys. Change channel. You don't need to be worried and frustrated. Just change the channel because make no mistake. I'm going to live my life to the fullest. I'm how na mood. Ya complain or kiss ke inkis ke kaetsa ke bue jwang I kena motho ke tlo mmamela ha ona motho ya tlo laela gore nna ke rane bophelo ba ka jwang ha ona motho ha ba ke etsa lekker fredag lot of people bana le problem lot of people they have so much bana le problem e tsotsang ne ke qala lekker fredag today ke ba shebile lekker fredag e TV no DStv no like DStv no ba thotse ba itseto ha ba sa bua next but bana le di cards tsa umplela re ke a hlanya ha ke na kelello in today like Fredag ha DStv today like Fredag e thusa di family. Last week ne ke etsa like Fredag ke ntse studio ka tlunyaka batho ba etsa di call batho ba phone couples di phone di le excited or Dr. November like Fredag e re thusitse e kopantse manyalo a runa ENCA. You can imagine if ne ke mametse batho nka be ke le kae guys ha una motho ke mamela no hona le batho ba batlang go decide hore ka ra kereke ke rane kereke jwang ke bue jwang ka ra kereke ke direct ke and ba bang ba batho ba and then what is saying ke hore batho ba re no bana ba banyane ba teng ka ra kereke Dr. November bana ba banyane ba and ba le betso rena ka ra kereke ke na le Sunday school hona le kereke hona le Sunday school in my church. Batho ba ka ra kereke bana ba ka ra kereke ke bana ba o le ba reketseng di iPhone batswadi ba lona batswadi le reketse bana di iPhone ha le qetile le na le stress sa hore no bana ba tlo re ka ba go tseo checka ntho e tsalang Facebook checka ntho e tsalang social media e etsa dintho tse dangerous ho feta tsena tseo ke di buang batona le batona le di cards Dr. November you can imagine that bana ba teng ka ra kereke. I understand bana ba teng ka ra kereke mara bana ba ka ra kereke nna ba hole bana ba ka ra ke na le Sunday school mo bana ba Sunday school ba dulang teng. So guys leaping hantle I'm not going to compromise. I ke tlo kgathala lona the time ne ke kenya di herbs ke qala ke sebedisa di herbs ka ra kereke ke sebedisa di herbs ka ra kereke ke batho ba criticize November wetsa eng jole wetsa ha hona motho ke tlo mamela leape hantle guys leape hantle I'm not going to compromise ha hona motho eo ya tlo ndetsa gore nna ke bue jwang ke rere jwang ke bue jwang ka ra kereke yaka ena batho ba bua something ba re Dr. November ka ra kereke mind your language guys tlo bona ka ra kereke ke specialize ka deliverance you know ntse ke bua ka ra kereke ya kwa yaka hore kwa yaka nation ka motho mamela ba loyi ha ba manifesta ka ro motho ba bua ka kuku ba bua ka dikuku ba loyi ba bua ka dikwai straight ka ra kereke in my church when ke rapela motho a manifesta because ona le basadi bana le a bad smell sometimes bad smell e yetswa ke ba loyi ba tla ba bua re mo kentse bad smell ka kuku ba ibitse re kentse bad smell ka kuku ba loyi ba bua so bana ba ka ra kereke they don't have any problem. They don't have any problem
a language problem because they know in the church when ke rapela batho madimona a di bua dintho tsena the evil spirit ba di bua or no re mo kentse semfake into thile re mo kentse inkwa inya hae. So for me ha ne ke bua ka rakereke ne ke bua purposely because ke tsora bana ba ka rakereke ba itseba ntho re utlwa every day abathakathi ba ithetha yonke le mihla nxa ndithandazela abantu ukuthi ubani ba lisemfake into ethile ngaphansi re mo kentse batho la batho ba eming ba frustrated. Last time ne ke leleka batho ka rakereke they were batho very frustrated and training tena ka yona. All of you ba kwatileng ha le kene kereke yaka le na le dikereke tsa lona but le na le di guts tsa utlo jetsa nna Dr. November re ke bue jwang ka rakereke le na le di guts tsa utlo jetsa hore why ke leleka batho ka rakereke as if kare ke kereke ya lona yona. Qalang dikereke guys, qalang dikereke tongile jwetsa nindi mamele ka kuhle ha una motho nna ya tlondisa itela gore ke bue jwang ha una motho a ke kgathalle le kampala kwala Facebook ya lona le kampala change Facebook le kampala etsa I don't care ke le kgathalle ka ofela ha una motho ke motshabang ha una moruti ya tlomplelang and ke utlwile hona le baruti ba bang ba batla go tlo bua le nna ba re no ba batla tlo nghalmela and tsa mo cheka dikereke tsa batho ba no di kae bana le di guts tsa to khalmela nna or no Dr. November o tshwantse o mind your language in the church tsa mo sheba bona ka re dikereke tsa bona bana le congregation e kae but bana le di guts tsa to bolela nna hore ke tshwantse ke bue jwang mamela motho a modimo ha ona motho a tlo njwetsa gore nna ke bue jwang a ke yakho no one ha una le one ke ne ke bua le ntate Thuso ka labrao. I respect that Thuso ka pila ka kaofela. I respect and that is why ke leng ka thola hantsha njotsa Dr. November tone. I respect that Thuso. It's one of the people ba ke mo hlompang that Thuso. But let me tell you something. Le yena ntate Thuso ha tlo gona ho laela hore ke tswantse ke rane kereke ya ka jwang. I'm not lying. Ha una motho a tlo laela, ha una motho konga di 70 le tlo kwala kereke ya ka. Ha una motho a tlo stopang. If una le motho a le problem e ka nna ke le jwetse baruti ba bang ba njwetsa hore no hona le commission ya baruti in Botshabelo man. I told them kare bana ba rona ba batla re ka conference call kare we don't need to talk about ka conference call. Call me njwetse le ukai mfonele njwal le njwetse le ukai lona ka commission ya baruti ba lona mpitseng I will come alone. I told them kare I will come alone. I gena motho ke motshabang a ke tlo tshaba baruti a ke tlo tshaba batho ka di nonsense tsa di commentanyana tse suweng ke nako mo ha hona motho ke tlo mmamelang nna. The only people ek ba respecta ke respecta ntate modimo. Number 2 ke respecta molao wa South Africa. That's all. I respect God, I respect molao wa South Africa. That's all. And that is why I make sure that I can't say anything when ke tla dintho tsa molao wa South Africa I respect molao wa South Africa. That is why ke sa etseng di nonsense because I respect molao wa South Africa. Ke respect ntate modimo but I suka le ka etsa ntho le batlang le ka bua ntho le batlang le tlo nketsa nixen ke tlo bua ka sex until morena Jesu atla and then ha le qetile le njwetsa ka bana hore bana ba tlo reng ka nako tseo le ba reketse di iPhone bana ba lona ba tshwara di iPhone ba etseng ke na le motho ene ke jwala le yena ke na le motho o montjena ene ke jwala le yena tje this person ke njwetsa ka hore ngwana hae o tlo reng ngwana hae o tlo makala ngwana hae a njwetsa ka ngwana hae. You will be surprised ngwana how at sibadi ntote khula no ngwanaka she's young and then ngwanaka o tlo reng if abona dintote tse ka mo jwetsa ka re ngwana how o tlo makala ka tsatilele o tlo makala ngwana how ale a go re phone e bi my boss Resalo hulen that. Okay, that. Okay. Mution wakayon. Jamble laka that lady. Mution wakayon. 100,000 more.
what about ngwana hae ka re ho yena you will be surprised ngwana o tseba dintho tse ngata ho feta nna you will be surprised ka tlotsi le leng a ba kena a banka nto Facebook ya ngwana hae a kena Facebookong I mean a bua le ngwana is not to kena Facebookong a ba bua le ngwana hae a botsa ngwana yo tseba sex ngwana ke mo jotsa ro tseba sex a ba botsa ngwana yo tsebela ka sex a ba re no ke bone TikTok ngwana hae ke a mo jotsa o bone sex TikTok and I told that lady ka tlo go jotsa wena o tlo ba frustrated ke nna and then bu fila o re nna ke etsa dintho tse senang kelelo ke re you will be surprised ngwana hao wa di tseba dintho tsena wena wa ria kana so guys discipline bana ba lona tlwele discipline nna ruta bana ba lona discipline bana ba lona le tlwele discipline nna ruta bana ba lona le ba reketse di iPhone ha le qetile le ba tlo controlla nna ore ke ske ka bua jwa nna ke ske ka bua but ka nako tseo bana ba lona ba shebella everything di iPhone tseo lona le ba reketse tsona a ke le mamele nna ke le mamele ha ona motho ya tlo njwetsa gore ke bue a ke lo iwa a ke khathalle a ke nna motho ke tlo mamela le lona ba ntse ba try on phone ela bonto kana ke mamosadi wa wanto wa feedback what the guy Harry Smith and about the bathroom phone and the battle to Halmer listen yana kwalo just wasting your time listen yana kwalo na ke to bua the way ke batlang ke tsabanta te modimo ke tsabale ke sompa te modimo ke sompa le government of South Africa le mola wa South Africa the rest I cannot tabalelo petile and not about the way but was some battling at him honali I get to be the pastor kapakima this guy ubua ka punana or mudimu ashonelo fate mudimu yenze punana in what is painful Motaung wati Dr. November but I'm not the one here bua more but to show that all these people are bampati honali Motaung libita ntwane ngozwang TikTok caption the post caption in that even ntwane ngolwang how bua ki caption like it's big ke libet ndate kana ke ntone ngwana TikTok caption thank you ndate wena yo kere batho ba motho o ngotse caption ka nna mara kana go tseo ha se no bua mo o ngotse in November suka guys nna le etse khotso le nna thank you guys starting from next week le tla be le bona ntho le ke Friday e tla be rana ntho Free State TV ka la bohlano e tla be bapala Free State TV bana le bothata ka nna kaofela bana le bothata yang di heleng a ke le kgathalle kaofela lona and I dula number 8 language whoever yam patlang ke dula number 8 language and I can't fail but one patlang ke reka ka kenela phase 6 tseleng ya road fly whoever yana le bothata kana personal number yaka whoever na le problem kana personal number yaka ke 073 202 9079 my personal number whoever whether you are a bishop, you are a apostle, kapaman, whoever na le bothata personal number yaka ke 073 202 9079 whoever yam patlang yana le bothata le tla kopana lena batho bohle ba mpatlang le tla kopana lena a ke le mamele ka nnete guys thank you so much and then but make no mistake in ke le moruti and ke moruti ya pholoseng yena ya rata morena Jesu I'm a child of God ke rata morena Jesu ka pelo ka kaofela ke pholositse and ke pholoswe ka mohao ka dineo tsohle tsa moya ke rata morena Jesu ka pelo ka kaofela ka nnete ke rata morena Jesu ka pelo ka kaofela ene ke tlo mo rata ho fihlela morena Jesu a kgutla ke pholositswe ka mohao ka dineo tsohle tsa moya re fihlile guys Free State TV tlo le bontsha o bi mona o busy
Who busy? Sabang Howlander. Yeah, guys. Rohana Bona. Guys, when I look at dinner, check on Free State TV, into the Impia Holo, the guy check a fella to some more. Thank you so much. Thank you so much. Somewhere. Guys, thank you so much. Guys, 264 Free State TV, full time. 264 guys. Listela Lebala. 264 guys. Every day. Reduce TV guys. Thank you so much. And to guys or guys retain Relife Free State TV and then connecting that bless Rescono Resapilona Osba Smart Mona and I grill out like it talks so young and nothing but Kitojola. Kitojola guys. Kyokupa both Baba Tekiman and Libana Caravana Amaruna writing that Hey, Sesotho. Thank you so much.